Jawab sekalian aki. Setak jawab itu akina mantir lagi na abine boleh. Ara apa yung? Sos saban. Cak engkau genteng lantor karep bitang bine. Cak karo yang lagi na baan wo. Reng bine ngabe setok serba. Gula nek alhamdulillah yo. Menurusan abine boleh bine nek isoro. Sorontur. Ada lambak beda tetangker abine boleh. Kita ibu tahu kare cerita nak ada. Kan mela namun abine boleh re kutu petepak ada apa jauh sekali. Si abine yang tetangga nah. Beri resep bingko. Beda sa protes. Kalau rare cerita, re intermisu kalau. Malah beda kerja tangi. Ada beda tetangga, kau re bingung mengajar di nara. Ada beda nak tembok. Ya Allah. Alle mare korsere banget bisa. Biar beda korsen ada mejona. Langke. Elvi ke olar, kopi tak dikeluar nih. Elvi ke nyang manyang, beda kopi cek nyang renyang. Allahumma sholli ala Muhammad. Wala tak usah beri meja panitia, torot lah. Keluar meja gene. Are lambak beda orang tetangga abine boleh. Ku tak tepan abine boleh selaki ada tukang becet abine boleh bine sengoden ada tukang becet sekali. Dapat tang becet akhir. Ngaki. Akhirnya apa? Etemu. Kita etemu secara langsung. Kilaku lah kena mulai busuk budak bak kebungkona sebine alaku kesabe. Arau. Tahu manja pokoknya laku kesabe. Debak kesabe jelas sabe yuk kena ngacolok tangi. Setiare beda penyakit nyamana corona. Yang beda penyakit serajan dari corona nyaman colokna. Akhirnya dapat kesabah binen dapat alako arau lako mance aku tak tetangga nang ngocak bahan malam apa laken tada ya iya cucur ya binen ada mah alako mecet itu mecet apa itu gua mecet orang apa cak mecet sosok itu gak ngaki cak gelaan lah Bemak bisa jan iyong kuan laken baan je laken baan ruah malam marua abine berun tukang becet wala neng beren saungai ko waduh togedo sanya mabine alaku tak apa totok torot make tale bejeren keng koncrat maring ala mole deba kebungkona selake celem malam lembur tangki alaku tak tedung nyaran tedung ya dan TV ngerok mana ki ger sabine mulai beco lah tak beco celoreng tisa katoan tak katoan arokan itu arokan yu deba kebungkon laken manyaman tedung tompak muan yu buka tompak markeneri ya benar bine boleh ya abi ojan ada tapegeh lagi nah akadeng saya tompak corona Allahumma sholli ala Muhammad jawab sekalian aki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah al-karimil wadud. Wassalatu wassalamu ala khairi maulud sayyidina Muhammadin. Aslih kulli wujud wa ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil ma'ud. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Matur sekelangkong dinala make infus beri. Semeki songotan je gendeng peteng celemotan. Genteng asongotan.
Yang sakit engkau beri infus. Tina. Setiap som corona tina lo capuk tak kena corona, capuk infus beri dina lagi. Sebutan kalau hormatan para alim, para ulama, wabil khusus hadimul majlis Ki Haji Sa'dullah Masduki mata'an Allah bituli hayati. Malar moga ibaran lancung umur. Kabulakin hajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Benjukan dekat setiap jenah para alim, para ulama, sekali maaf tina tak bisa nyebut hitung situng, namun tak mengurangi rasa hormat abdina dekat ajunan sedaja. Benjukan tak lopah dekat semulja Roisul Qaryah, Bapak Kepala Desa, beserta staf-stafnya semuanya, malar moga Allah Subhanahu wa taala aparna kesehatan zahir maupun batin. Dikabulakin hajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu mulja tunyang untuk akhirat, amin ya rabbal alamin. Benjukan dekat setajana hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari mangken kule sareng ajunan apolong berinang gak dinto pangkunan. Napa tojuna sebung boleh kecuali situng tujuan ngarep oleh barokana para alim, para ulama, terutama malar moga sambian sedaja oleh ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sebatan kaula muljaki. Mungkin menurut panjenengan toju malam mangken gak dinto toju sesangat sederhana utawa majelis sesangat sederhana. Sekadima beda sekong jurukongan, beda securungonjuran, ya mantir mau ketada setanggen tangan. Ya mau najurukong lake ya pendenan membine takut nguap. Baca kele aja tak santak yuk. Takut atam pesan ke ada nosom corona tengah teh. Mungkin menurut panjenengan toju kadinto toju sesangat sederhana tapi lain mongko Allah Subhanahu wa taala. Sampean neka malam mangken kadinto sadar tak sadar sampean toju badan yang kapunan suargan Allah sebagai itunya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Cebonda beuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun sampean neka ajalan. Pas tabana jalan sampean neka ngabes bade kapunan suargan Allah sebagai itunya engki beneka sampean esoro toju esoro ambu. Bingung sahabat ning dunya mele beda swarga jan Kanjeng Nabi. Sedangkan sahabat neka neka swarga kadinto beda ning alam akhirat. Maning dunya neka mele beda swarga akhir sahabat kadinto mereksanen deka Kanjeng Nabi Muhammad. Napa jawabon sahabat wa mariyadil jannah farta'u ya Rasulullah. Napa saya maksud kapunan swarga Allah sebagai itunya kadinto ya Rasulullah. Maka dijelasaki oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepunan suargan Allah sebagai dunya kadinto engki beneka long bolong atang umat sekadimma umat kadinto engat deka Allah Subhanahu wa taala ben zikir deka Allah Subhanahu wa taala juga mau solawat deka engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti tojun sambian mulai gele sampai nyebut asman Allah. Awal pengajian, awal acara kelak ibadaki acara molotan. Orang amolotan kadinto engki beneka orang keneka bekal jamin ku aku sareng Allah badan ing alam akhirat retan. Orang neka mun lebur amolotan. Lebur macam maulid. Kati kelak sampean macam maulid habsi kadinto. Sampean mangken itunya sampean tak oneng. Bahwasana sampean ku aku ning alam akhirat neka sareng Allah neka jamin. Al Imam Syafi'i radhiyallahu an adabu. Nek kene main desang Su. Nyere ko. Bo. Wala chong tin lang ko tak buto ba nang ola acara mak tembok kok ngale. Lah ya panitia daerah mapa paling enjar beri 20 wiki ta orang dina. Coba sabar disah be dina ya Allah. Ya selamat. Bila gula mari kecelakaan leer ne kamare potong. Ya selamat beber itu tawa tole. Cek lamba kita tawa tole torot ngadep desa itu. Jangan orang tak tole sekali. Iya pengajian cap celengan niku. Celeng tak mana tole.
Allahumma sholli ala Muhammad. Le sampean neka gelak macam maulid neka beda jaminan daripada Allah. Cepon riwayat Al-Imam Syafi'i neka ada bu. Napa cepon debu na Imam Syafi'i manjammaan ihwanan wa ahla makanan wa hayya lahum ta'aman fasara sababan liqra'ati maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana fi yaumal qiyamah ma'as siddiqin wa syuhada was salihin wa kanu fi jannatin na'im. Cepon debu na Imam Syafi'i radhiyallahu an sapa na orang sa sengaja saja utamanya ceh mapolong bela tetangga na kerabat tah teretana sekadim maisya bagi tempat otabo pangkunan keluaraki sebagian daripada rezekena sekadim masa terjena kadin to ada tiaki sebab bacana maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut kelak di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah. Pesaira orang yang saya cintai oleh Allah, orang yang saya cintai oleh Allah, eki peneka suhada, solihin, siddiqin. Ekadim mai kepolonga badan yang suarkan Allah sebaling teki fi jannatin naim. Aneka caya bunda pun Imam Syafi'i teretan kan melana sampean kelak macam maulid karuah. Aneka suatu bukti. Mukti aki mon sampean eka termasuk orang yang secinta dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Sebab apa? Kanjeng Nabi Muhammad neka sebelum ajuna neka ngocak cinta ke Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad neka terlebih dahulu cinta ke umat. Sampai Kanjeng Nabi neka sarang Allah neka yang dalam Al-Quran. Napa abai saya kesaukanan Kanjeng Nabi neka petabar kangkui Kanjeng Nabi Muhammad. Bogia kangkui Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad tak kemaru teretan. Gunung Uhud, beteti emas, Kanjeng Nabi tak bingung. Bidadari seretin, semapan, petabar Kanjeng Nabi tak kesukan. Nikmat badan yang swarga, petabar ke Kanjeng Nabi, kapi tak kesukanin sareng Kanjeng Nabi. Tapi kenapa saya kesukanin Kanjeng Nabi? Padahal Allah ini kan ada pun dalam Al-Quran, walau sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Allah apa arena ke Kanjeng Nabi sampai Kanjeng Nabi ini seneng ben Kanjeng Nabi ini ridho. Nah apa abai. Tapi apa umat nih kata oneng napa saya keridoin oleh Kanjeng Nabi. Banyak umat nih kan aku umat Kanjeng Nabi tapi umat kene kata oneng napa saya keleburin sareng Kanjeng Nabi. Banyak umat nih kan ngaku umat Kanjeng Nabi tapi lupa ke Kanjeng Nabi Muhammad. Padahal mon sampean parlo oneng ternyata napa saya kesokanan Kanjeng Nabi, napa saya keleburin Kanjeng Nabi nika matur nika Allah Subhanahu wa taala, napa saya bunda-bunda Kanjeng Nabi, wallahi la ardu ahadan min ummati finnar. Demi Allah saya bunda-bunda Kanjeng Nabi. Demi Allah, engkau tak bakal ridho dan tak bakal puas bila mana masih tertinggal walaupun satu daripada umatku di dalam neraka. Neka keriduan Kanjeng Nabi teretan. Napa keriduan Kanjeng Nabi? Mohon umat Kanjeng Nabi neka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa umat cuman semakin neka kadang-kadang tak berbondong-bondong otabut tak menggreget. Napa jancak maturan nagarwa? Derma gregetan yo. Iyalah badan-badan kebina narwa. Duh, kok orang urusan babji cek bener ya Allah. Dah. Engkau ngabas denak bae, mangabas kalau engkau troker muli ya. Angguan ya. Engkau ora juga medretan. Yang betul ni bungko tak idina. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah aneh kederetan Kanjeng Nabi nih saya kesokanan nih mun beda umat nih kapi masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa umat Kanjeng Nabi cuman semakin nih banyak sakelopain ke Kanjeng Nabi. Mun lamba Kanjeng Nabi nih berjuang ngangkui umat. Tapi cuman semakin nih tak banyak otaboh banyak umat Kanjeng Nabi nih kadang-kadang nih kelopain ka ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan cai bonda bunaki sa'dullah kala banyak umat Kanjeng Nabi neka banyak saat ini aki bejeng dekat Allah. Aneka termasuk umat Kanjeng Nabi neka
yang tidak bisa membalas jasa dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad nega saya kesokanan umat masuk surga Allah. Tapi banyak umat Kanjeng Nabi cuman semangkan kelopain. Benar kelopain nyebutnya mana Kanjeng Nabi, enggak kenyamanan Kanjeng Nabi, tapi kelopain ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala. Kelopain kebajang teretan. Gelap boleh dibuaki sarang Kiai Sadullah bajang neka adalah hisaban pertama kanggo umat Kanjeng Nabi ku aku badeng alam akhirat. Ibadah neka adalah peranan terpenting dalam kehidupan manusia. Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad mengatakan as-sholatu fid din manzilati ra'si fil jasad. Salat ning dalam agama sampeyan keneka padane cetak ning dalam aben sampeyan. Arapa meko cahaja cetak margena bade orang odi tada tahanan ngaki pakun bisa odi. Orang odi tada sokona pakun bisa odi. Tapi mon orang odi tada cetak arwah bene manusia tapi genderuwo. Arapa meko cangane kebeb engki margen orang keneka makelang aku Islam tapi mon tak abajeng arwah ki emang mangaki Islam. Beb kula neka Islam beb. Tapi kula nika tak toman majer zakat. Markena kula nika termasuk fuqara masakin. Ki kocak sampeyan orang Islam non. Beb kula nika Islam. Tapi kula tak toman ngelakonin ibadah haji ki kocak sampeyan orang Islam markena sampeyan tak mampu majer hajian. Tapi mun saanya mas salat tak ada toleransi ning dalam salat. Sesoki, semelarat, sesake, sederema abai wajib ngelakonin sholat. Napa boleh masjid retana cuman semakin tuh cek sepena. Kenapa benten? Sepe. Saposan masjidnya perak Jumatan meloloh. Pas beda orang dina bejeng ke masjid tak toman bejeng ke masjid. Deng kadang bejeng lema bekto tina aki. Bila bejeng teng lemah tetok melepuh ke masjid. Dus no dusi. Odi tak toman ke masjid, dengan mata lebu ke masjid bojeng aki. Todus tak todus, todus tak todus, todus tretan mangkana masjid neka termasuk sentral daripada keimanan manusia. Masjid neka sentral sampai ngalen moneng disah. Masjid neka rame orang asolat, neka pasti orang yang sekitar masjid neka orang seiman dengan Allah. Tapi mon bade daerah keneka masjid neka benarin sepeh mesti orang yang sekitar masjid neka banyakan orang serta iman dengan Allah. Tak iman neka bener agama na tak Islam retan. Bener kum golong na ahok karua. Makilah orang aku can haji mon tak gelem abajang arwah termasuk orang tak iman. Makilah haji ben tahun, umroh ben bulan. Eko cata iman bisa kia mon kenangan na tujuan melian no sen. Paham no sen? Kok sengojak senok tak kok kiri. Balik away. Letengalen sampean mon bade masjid neka kosong teretan. Esena masjid neka kampok orang. Orang yang sekone. Nyak benyan orang yang sekitar masjid karua banyak orang tak iman dekat Allah. Orang tak iman benekun agama tak Islam. Tapi orang tak iman rada remah orang sebengal dekat Allah. Bareng boleh haramaki bi Allah pakun elakunen. Mabudu pese lago cah haram kapigi ay ngocah haram ki elakunen. Bengal ka orang tua le haramaki bi Allah ki elakunen. Nipu tetangga nala haramaki ya elakonen. Lako ke sapa? Can sapa tanda seharam? Kadang geleng tetangga na elanggen separuh. Banyak tak banyak? Banyak tak banyak? Oh som bener banyak. Banyak nega. Mau neng daerah nakulen nega alhamdulillah banyak deretan. Mau neng kanto insyaallah sobung nangge. Sobung sengako.
Aneh kadretan orang neka mula masjid neka nyak benyaan kosong neka nyak benyaan neka orang tak iman neka Allah. Padahal masjid neka cek bonda bunda kanjeng Nabi neka kenapa? Ahabbul bilad ilallah masajiduha. Ahabbul bilad ilallah masajiduha wa abghadul bilad ilallah wa aswaquha. Kenangan paling keleburin sareng Allah. Kenangan paling cintain sareng Allah engki peneka masjid. Kenangan paling kebencian sareng Allah Subhanahu wa taala keneka apa? Engki peneka pasar beredan. Tapi anapa umat Kanjeng Nabi zaman semangken neka ke masjid be ke pasar leburan kapa? Lebur ngakor wah. Lebur Bu. Lebur mau ke masjid. Ki lebur keng bekendur tangge. Mau jak lebur beb. Mau ke pasar Bu, lebur kok. Apa boleh melaki emas tuku sapaat kok mangkat. Allah, mau ke masjid magalah kading adan Allahu Akbar cuma panyok TV deretan. Bental tambayan, kadang berdayu, kelenon sebu, berdar ya. Wah, ije engkau kita ngojak emelan ngaku kade. Kadang aki kade. Engkau kita mare langki kok. Mulai ngerti engkau lah torona bayi. Oh korang ya. Oh lakar monreng biner lakar burlebur saabit selanjang nang ya. Allah. Ada nek binean. Burlebur budget saabit selanjang ya. Allah. Pakai lagi pendet tengah. Allahumma salli ala Muhammad. La aneh kadretan. Cuman semangkin neka orang mau nesoro ke masjid neka kadang-kadang lihat. Bada sebagian orang neka kadang-kadang masjid saya salah lagi. Salah lagi darem mah. Kadang-kadang manyaman neku TV filman apa? Film mengguna film marimar bila nih mas mahri bro. Cuman konah. Mon odi kan tahun 90-an tapal film marimar juga. Maria Mercedes itu. Nggih. Mon semangken ya nyongok TV siang malam lah tidak boleh berita corona tuh. Tare mare. Padahal ini nak beda nyaman corona ya sabar. Beda tetangga gue kan nyaman corona orang sabar Sarah. Kote kata tetangga. Ya Allah. Aneh kebeda orang senyalaki masjid anak apa macam mana nyongok TV ku tak tepan adzan bisa adzan yang pleng suarana Allahu Akbar swanta ku tak salah lagi ku atane ding TV ini dok masjid cek bunter corong aja ku kurang yang rapat tuh nego masjid saya salah lagi ya orang gendeng pas akhirnya apa mau nepak entar ke pasar ya Allah dan lelaki ngocak ayo le deki ke pasar jangan bila jak deki risure kok ada jam 2 lah mandi. Tanya aki bisa laki, mek ki aben lah mandi le, abu aja kok mau tenten abid cak eko. Bome abid darema tenten darema. Iya cak aren kok ki nyokur ales ki kan tebi sepidul. Setiakan osom yu ales asli buang kan tebeng sepidol. Osom tak osom? Ada padahal gundul ada ales Sanya masa bidol lebur lang ale gelung sabo. Dong kadon dulu menot model lah. Iyo korbion tako teki selajo. Dela mangkat ke pasar debak ke Karangasem Pasar Norjo aduh ojen benter. Terus ojen pas ngocak ke salake ambu aja. Lah reh kiai dateng reh. Karena aku ilmu tayamum bay. Tayamum remon ngetelak beda aeng kutu burung. Remon beda kiai ya kutu ambu. Terus yo. Aneka kaya muhib pun lah rabu. Marane petoto kaya muhib ke, kula gara balai mana.
Aneh bitabit terus ku. Jadi ngaki ada ojen deres. Ngocak kesalake ambu cak ko jan. Beda apa ma ambu tin lang ko amantelan bo. Make mantelan mun abek cek muat tak kena mantel ko. Helm tak nyambi helm ko. Apa kan nyaman dikira ka ae ngojen ko. Aba bener keng masalah apa cak mun kopo kelambi tak apa-apa. Keng ales tak kok lontor ko. Allah. Beda tak beda. Sedima jajal. Minta kau sedih. Allahumma shalli ala Muhammad. Aneh keteretan. Saya ketero kanjeng Nabi neka umat dadi orang yang selamat. Tapi anak apa umat kanjeng Nabi zaman samangke neka banyak selepa deka kanjeng Nabi Muhammad. Sampai neka ibadah aki acara Isra Mi'raj ngane keneka benekeng bola perayaan biasa. Tapi kenapa? Sopa aja sampai neka umat lebih cinta deka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj neka perjalanan sesangat jauh teretan. Tak bisa Isra Mi'raj neka tempuh oleh siapapun, malaikat sapa bayi tak bisa atero kanjeng Nabi kecuali kanjeng Nabi soalnya mukjizat yang neka. Isra Mi'raj neka perjalanan yang sangat jauh. Tapi tempuh kelaban kanjeng Nabi Muhammad neka tempuh kelaban bekto yang sangat singkat semata-mata gudratullah. Teti Isra Mi'raj neka luar biasa. Lah anak apa kanjeng Nabi neka mek mangkat Isra Mi'raj. Kula boleh jelasaki sareng jae. Kula nambahin sekone. Aneka badan Isra wal Mi'raj neka beda sebagian ulama mengatakan bahwasanya kanjeng Nabi neka tepaan neka susah. Sumpek. Mare itina aki rajina itina aki pahamana. Sumpek kanjeng Nabi Muhammad neka. Lah akhirnya apa? Bada situ ulama neka mator. Ulama lain neka mengatakan bahwasanya kanjeng Nabi neka di Isra wal Mi'rajkannya itu karena langit dan bumi neka saling menyombongkan dirinya. Pesera sama tor kadinto engki mereka Al Imam Utsman bin Hasan Al Jaubari neng dalam kitab Durratul Wa'idi. Neng dalam kitab Durratul Wa'idi neka jelasaki karena Al Imam Utsman bin Hasan Al Jaubari. Napa caipun imam kaneka kanjeng Nabi kaneka ibu mangkat Isra wal Mi'raj amar kaneka langit dan bumi neka saling menyombongkan dirinya. Saling membanggakan dirinya. Langit ngocak ke bumi, he bumi engkau lebih hebat tenembang bibaan. Bomak dai langit, iya marken engkau bi Allah ciptaki badai atas baan badai baba. Biasanya kan segawatan sebadai atas tenembang badai baba bacet. Mana baba kan nyaman nambah nentang ya. Lading aki cak mandemah. Allah, orang ini nak rela karpekir narasem kapi. Ya mon beda orang nyambat aki pau dari atas kan ibu benamban yang yu demak agak aja yu malang mesu metok bayi. Kini lagi lah neka langit neka ngocak ke bumi engkau lebih hebat dan emang baan marken engkau bi Allah ciptaki beda atas ban beda baba. Tak terima saya mah bumi ngocak ke langit, he langit mon ban sombong ban pola ban beda atas. Apa ban lopah mon Allah ria abri engkau kemuliaan dia kelaban Allah ria aberiin engkau ria tase sedih mata ria banyak curoan manfaat keangkui penduduk bumi. Akhirnya apa? Langit ngocak boleh he bumi mon baan sombong bentasen baan engkau bi Allah ya beri kehebatan. Apa kehebatan abaan? Allah abri engkau bintang-bintang yang bertaburan. Akhirnya bumi ne ngocak ya ke langit. Lemon baan resombong. Kelaban baan bi Allah beriin bintang yang bertaburan. Apa baan ria lopah. Mon Allah ria abriin engkau benyaan kapungkaan sedimah pungka ria banyak manfaat kaangkui tang umat. Kaangkui tang penduduk.
Menusah maksudnya. Akhirnya langit ngocak boleh ke bumi. He bumi mon ban sombong kelaban badan kabunggaan. Apa ban lopah. Mon kabungkan ban ruang engkau sebagai nyiram. Angkep lo tukang kebun langit ya. Sebagai nyiram kebun. Nggih. Pas ngocak boleh saanya mah bumi. Bemon ban sombong ban engojon. Engkau bi Allah ya. Cek beriin dia. Kehebatan engkau bi Allah beriin gunung seindah pandang gunung Demara, gunung Semeru non, gunung Bromo, gunung Krakatau, betapa benih gunung Gember, keding lagi, akhirnya apa? Bom, siapa ngakak yo? Cak biaki kok, kebedeki boleh. Akhirnya apa saja malang ria. Mulain kalah, akhirnya langit ngocak ke bumi, he bumi, mon ben sombong ben badan gunung ria, engkau bi Allah ria beri bulan purnama. Bulan purnama paling bagus. Orang romon muji binena, muji lagena, muji sirna. Aromas ngocak dek kamu itu indah wajahmu bagaikan bulan purnama. Kena benten. Bener lebur dek ya bos badena kembang yan. Dengar tanya ke kembang apa bunga bangkai. Kamu indah wajahnya bagaikan bulan purnama saking dari lebur ke binena. Akhirnya apa? Bumi ini kan mulai kalah teretan. Mulai kalah. Akhirnya bumi ini kan enggak. Mon bulan purnama ria. Bade selebih indah daripada bulan purnama. Napa can bumi helangnya. Mon baan sombong kelaban badana bulan purnama. Apa baan ria lopah. Mon bawa senaning tang punggung. Allah nyiptaaki manusia sepaling agung. Sepaling indah, yang paling mempesona, yaitu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad ria ciptaaki beri nentang punggung cannya mana bumi. Banku aku wafat beri nentang punggung engki beneka bade bumi. Engkau paling hebat tenebeng been langit. Sombong bumi. Pola nanti kanjeng Nabi Muhammad. Akhirnya apa deretan? Langit neka nangis dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Nyokon dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Nyokon apa? Nyokon dekat Allah kelaban nangis. Matur dekat Allah, ya Allah, idinaki ya Allah teka sekalian kanjeng Nabi Muhammad ngedek dan gul ya Allah. Nyoni tindak Allah sobajan apa? Yedde kelaban yedde langit dekat titimul jadretan ditibungana. Padahal langit dekat tak tahu man tangisin oleh kanjeng Nabi Muhammad. Langit ini kata toman epekirin oleh kanjeng Nabi Muhammad. Tapi anapa umat kanjeng Nabi Muhammad sebenarnya epekirin kelaban Nabi Muhammad. Setangisin kelaban kanjeng Nabi Muhammad. Ada umat sekelem mekirin dengan kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad dengan nangis kanggu sambian umat. Kanjeng Nabi Muhammad dengan benar mekirin sambian umat. Sobaja apa? Sobaja sambian umat dengan teti manusia seselamat. Tapi anapa umat kanjeng Nabi Muhammad tak tahu man gelem mikirin kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan naudzubillah banyak umat kanjeng Nabi Muhammad zaman samangken nekat trempeng lebur ke kanjeng Nabi Muhammad. Banyak umat kanjeng Nabi nekat lebih lebur dekat urusan dunia. Bener tak bener? Kelepain ke kanjeng Nabi Muhammad retan. Mon lambek kanjeng Nabi Muhammad berjuang kanggo umat, mengorbankan hartanya kanggo umat, jiwa ragana kanggo umat. Mon zaman semangken banyak umat kanjeng Nabi Muhammad tak gelem menggeluar pesena kanggo kanjeng Nabi Muhammad. Bener tak bener? Urunan ke masjid tarik lihat. Cek karo kenge benten urunan gedeng-gedeng seboran abe nggak setia re. Yakin panitia bosan. Posang tak posang? Porke lap posang. Jengkok sekut dari panitia.
Jaman orang ke Roma, Roma nagulan nih kayak tetanggane. Ya Allah, dengar benten urunan 1.000, 1.000. Kebe molotan, kebe Isra Mi'raj, ya Allah langale keluar tembung. Padahal yang 1.000 tretan, pas pakuwa 1.000.000. Lemon sampean oning tretan. Dak remah perjuangan Kanjeng Nabi kanggo umat keneka. Pada situ cerita, sekali Kanjeng Nabi neka pleman daripada perjalanan entar ke Roma Nabi nena saatnya Sayyidah Khadijatul Kubra. Sayyidah Khadijah entaran sering Kanjeng Nabi. Sekali Khadijah tepak keneka ngintung anan saatnya Fatimah Zahra. Kintung Fatimah sareng Khadijah. Khadijah tepak keneka dalam keadaan lapar teretan. Maka napa mon orang dalam keadaan lapar sosone tak gelem keluar teretan. Aing sosone tak gelem keluar. Sayyidah Fatimah neka nyoso ka ibu sampai sosona ibu neka lokah margen tak keluar sosok sampai Sayyidah Fatimah neka nangis teretan. Polanya apa? Polanya Sayyidah Khadijah tebak neka lapar teretan. Ada Sayyidah Erah. Akhir Kanjeng Nabi neka dateng. Nyongok bine na tak tega. Kintung anan sareng Kanjeng Nabi sampai pesaren Sayyidah Fatimah. Sampai asaren Sayyidah Fatimah keneka. Akhir Kanjeng Nabi neka berusaha menghibur Sayyidah Khadijah supaya apa? Supaya Sayyidah Khadijah neka tidak bersedih. Hibur sareng Kanjeng Nabi sampai Kanjeng Nabi neka tesaren badan perangkona Sayyidah Khadijah. Tesaren badan napa neka nyaman pokang Sayyidah Khadijah. Abes sareng Khadijah tak tega Khadijah ngabes Kanjeng Nabi Muhammad sampai Khadijah neka nangis netesaki aing mata. Netesaki aing mata bentetesan aing mata gelek kadisa netes deka wajah mulyana Kanjeng Nabi Muhammad. Sampai Kanjeng Nabi Muhammad neka ngeding dari saren rangkol saatnya mabine ben etanya aki kelaban Kanjeng Nabi Muhammad napa jaya bunda-bunda Kanjeng Nabi. Atanya ka Khadijatul Kubra, ya Khadijah apa beun kastah andik laki saya ngangkok mon lambe beun rioreng bine sepaling soki mon lambe beun rioreng bine seperdagangan luar biasa bahkan orang laki neng kota Mekah kapi terode dia laki na beun lambe beun hormaten oleh penduduk kota Mekah tapi setia beun dadi orang paling melarat tah margana dunya na beun iabi kaangkuitang umat. Abi tunya na Khadijah teretan. Sampean kan oning Rasulullah ni ketoman dadi pelakon Sayyidah Khadijah. Sangking dari sokina Sayyidah Khadijatul Kubra. Mare akabid sareng Kanjeng Nabi tunya na Khadijah abi kangge perjuangan umat Kanjeng Nabi teretan. Akhirnya apa? Akhirah Sayyidah Khadijah nika matur daga Kanjeng Nabi napa cek bunda bunas bine semol jeneng Kanjeng Nabi ka dinto ngocak Khadijah ke Kanjeng Nabi, ya Rasulullah demi Allah dan gula orang bine sepaling ontong sekadi masarang Allah dan gula nika epele ka angkui pendampingmu ya Rasulullah tantunya nika ya Rasulullah tunya na abdina ka adib to ya Rasulullah tadi artena mon ebendingaki kelaban keselamatan umat ajunan ya Rasulullah bahkan apa caya bunda-bunda Khadijah ya Rasulullah demi Allah mon saumpamana kula ampun seda sampean ampun ngopuraki dan kula ya Rasulullah tepak keneka sampean butuh alat kanggo bangun jembatan bagi umat panjenengan ya Rasulullah demi Allah kale kopurna den kula ya Rasulullah ajunan kalak tolang dan kula ya Rasulullah demi Allah tang tolang kula ridho yede kelaban umat panjenengan ya Rasulullah bener kuntunya korban aki kanggo kakiron bener kuntunya korban aki kanggo sambian tapi napa jiwa raganya istri Kanjeng Nabi dikorbankan demi umat tadritan tapi anapa umat Kanjeng Nabi cuman semangkin lebih lebur ke urusan dunia dan lebur deka Kanjeng Nabi Muhammad padahal sampean kan mun terlalu lebur ke dunia tengate dunia na sampean mun kelero sampean majalan dunia na sampean ka bekal elaknat kelaban Allah Subhanahu wa taala mak bisa elanat cai bunda-bunda Kanjeng Nabi inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah inna dunya saungguna dunya mal'unatun elaknat kelaban Allah
Maafiha benar apa abai sebeda ilm dunia negai laknat kelaban Allah, tapi beda dunia seselamat dari laknat Allah dunia saudara mah illa zikrullah. Sampai sareng Kanjeng Nabi neka eta kita telok dunia keneka. Napa telok keneka? Sepertama neka al mal harta. Senomor dua kenapa? Al jah kedudukan pangkat jabatan. Senomor telok napa? An-nisa orang bini, harta tahta wanita. Almal, apa saya maksud almal? Soki orenga banyak dunyana sombong kasa miskin. Andi motor gaya kebe sombong ke tetanggana nih termasuk motor saya laknat. Bungko nama pan? Sombong ka orang sebungko na coba nih termasuk bungko saya laknat kelaban Allah. Andi sabah banyak cek kata iba keluar bahkan sodako tak anda cerai ke bola tetanggana mon beda tetanggana otang beri keng beda buduan aneka dara masuk rezeki kota berharta selaknat kelaban Allah subhanahu. Cuma orang buduan roduh engkau mon ngeding aki cerita ngencom mari ngencom teng lemah utang ki beda kare budun jan nyaor boleh ki beda kare pion tetingko are ngocak are berarti PCC encem ruah PCC terna are yo nggih lah tapi gue tahu man ngocak ke bine na gula tanya gula yang can gula celo gula nyolok sayang ke bine ya pada bibaan mau ngocak yang jangan tanya aki yang keberapa yo. Kore nyolokan saya ketang bine. Teting Korea tanya ketang bine roh. Yang apa jae ko yang? Tak pantes sila isa. So Habib nyolok jaca. Apa jae ko monggunar ya. Ang kore mon ngabes entang atere berbunga-bunga mosok termasuk riba dia ngomong. Mon ngabes sore romon berbunga-bunga ro apa termasuk riba ya jasa riba ro tang ke ro wase membuduan beser ro ae ko. Arwa osam jadi ya, tengah akhir ro koperasi atau ro bank bungkona. Are beser lako lah ko. Terus dak remah deki mon utang 1 juta ya nyaur 1.200.000. Are mon seminggu mon sebulan ya lain boleh, mon 1 bulan ya lain boleh akhir soki ben sama budu. Ada banyak tak banyak cuma tak banyak bedah dia lah Allahumma sholli ala Muhammad aneka teretan termasuk laknat kelaban Allah dunia nega sementara teretan ada orang matengi BPC ada orang matengi motor napa saya sambil mate saya pun debuna Al-Quran wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Amal bagus ekiba mate, amal coba ya ekiba mate. Ada amal coba sebekal elang, dan juga ada amal bagus sebekal elang. Sampean berdebat toh ebeng kirembong nyere, arwah catat kelaban Allah teretan. Sampean ngelakonin coba sekone mongguna, sampean dateng pleman dari pasar ngakan sate pas lebet. Beda eki kiro beda selili tenah sampai ngalak pakir orang carang mungkin arwah beda hisap pagi ya teretan. Padahal bareng kene arwah beda hisap ada seelang ku aku beda nengar sana Allah ya bekal pasti atam muah kelaban sambian. Kan mulana beda itunya ayo ngelakonin kebagusan jak sampai etina aki sholat jak sampai atina aki cinta dekat Kanjeng Nabi Muhammad jak sampai lepas dari pengajian jak sampai lepas dari cinta dekat para alim para ulama aneh kata berina contoh mun orang retak nyambi pak apa mate ada terakhir kila Yai Sadullah ngocak pak abid pun bib jam telok eko. Jadi gue tanya, mosok ya engki pun Pak Abid pun ego, deki bi gue bareng selambu sampai santai dung lah ego. Gue ngabah sudah sabi, salah kita waterek kendeng kok. Icengko monde yere tole dari sakit, nak sini lah gue abah sudah sah. Kau lebur ngabah sana binean, ngabah keelakan serbek. Kena kiu, cak omong tibi, ada pada situ ngajareta.
Orang rebede orang soki. Are cerita namun sambian kamu tak partaja mun orang mati tak nyambi apa. Keding aki. Aneka keding aki. Cak kelek kada. Are ongguan dia. Tak loco. Ongguan. Keding aki. Kula tak betaan. Bener tukul arwana kula. Ya mun tukul arwana kesap. Keding aki. Are abada orang neka orang soki. Dunya na benya andi anak situng. Montora benya bungkuna mapan. Usahana luar biasa, pesena banyak. Akhirnya apa? Tepak orang kena mati ya, dengan lagi sakean orang ini kan nulis wasiat. Tulis wasiat sepertama, mari tulis bagi ke orang yang saya bertaja ya tang wasiat dia bagi lagi ke tangan nak mon engkau mati, sedurung engkau masuk ke kubur. Mari dia nulis boleh wasiat senomor 2, mari tulis ngucap boleh. Arya tang wasiat senomor 2, bagi aki ke tangan nak, mari engkau masuk ke alam kubur. Akhir tak abid mati ongku. Lemon beda orang kalisat terus lekas mati ayo nulis wasiat. Tapi tengah teh sampai mau nulis wasiat cuman mengapa pak nulis wasiat kayak lagi ngucap. Engkau wasiat, mun engkau mati. Tang bineh ebo kia ka Habib Habibinya ngogada. Mun buk depuk ruwa makela wasiat le toro tanda enggak. Ada apa me tanda beb? Ya soka ngobu ambin baik neng jual. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya mate hari terakhir kemarin mulia kedengaki mate ongku dan letapan mate. Orang si petoroin wasiat gila entar ke anan ngocak ke anan Arya wasiat bapaan baan baca kelaban anak napa esena wasiat anak neka meca tegede beretan bapaan soki dunya na banyak ternyata neng dalam wasiat bapaan ngocak nak neng tang lemari paling bebe tibi arwah beda kaos kaki sepaling coba banyak lo bengah sepaling debuk tibi bau tak nyaman angku yakin engkau sampai engkau masuk ke alam kubur oneng kaos kaki yuk edim mah kena soko enten bola na gula butuh pertanyaan bola napa gula mun kilaku makanan manok ya dan Roma orang nek binan lebet kaos kaki sampai lengan katanya kita mayun tara rao beb jan ada kaos kaki apa kaos tanang jan kore rodolim ro kanang soko yang kuy tanang lah neka akhirnya apa anak neka bingung cela orang Islam edi mah beda orang Islam matanya kaos kakian cela bene golong na ahok akhirnya apa entar ke kiai ada bu ke kiai nyari solusi ke kiai ngocak ke kiai aneka kula neka beda wasiat abah kula neka soki tapi wasiat neka aneka kaos kakiin nyongok kaos kakiin kiai na teku elong apa jajong eko cela bau paling coba apa jajong kaos kaki yai abu mai tela dai jong sepuk eko lene ke wasiat abah neka kiai abah neka mon mate soro angku yakin neka ada remah kiai mungkun sambian ada jong neng Islam ada ajaran orang ngangge kaos kaki apa boleh orang ahlu sunnah wal jamaah ada orang materi perak nganggu kain kafan setiap beda anyaran mate corona nyepuk benih kain kafan to apa plastik nyaku diundi ada bentuk plastik akhirnya apa anak neka beleman bapak neka ekobur kelaben ngangkui napa kain kafan meloloh tak ngangkui kaos kaki mare ekobur mare ekobur orang mulai kan situng akhirnya apa wasiat senomor 2 entar ke anak bagi ke anakan becah apa isena wasiat senomor 2 abah na ngocak neng wasiat senomor 2 nak enggak dunya na baan montor baan saben baan pabrik baan pesen baan anak baan sampai kebinen baan kapirua bekal etina aki mon lemate bukti na apa nak engkau minta angku yaki kaos kaki secoba baik tapi orang bekal ngelarang apa boleh engkau minta selebih dari kaos kaki pasti tak bekal oleh aki
Paham? Kaos kaki sejubar oleh yu, tak oleh kiba mate yu. Kodung kaki. Amet berkerusuh sekone, mungkin tok karon ban, minta kiba mate, tak kira oleh. Ada saya kiba mate. Pera apa? Saya kiba mate, kain kafan. Kapi bekalai tina aki. Laki na baan sa ngocak ka baan ruwa, ang kole cinta ka baan sampai mate arwa carpak. Carpak ruwa, jaban ki odi be madu. Apa boleh le mate? Mate tak oleh pak poluar nemu calon boleh ceretan. Kita nggih. Ki. Nek bini anbeng orang laki tak pada. Congok mon beda orang mate. Mon semate neka sabine selake neka nangis beda tretepan. Mon semate neka selake sabine nangis beda dalam Roma. Apa bolana orang bine neka lebih lanceng pikir na tembeng-been. Lanceng pikiran na. Apa saya pikirin? Dak remang kok sa aroma ta anak. Dak remang kok sa ade di anak tang laki tade. Sapa sing ngunang engko? Mon seratin ki pendenan. Ida tak mare lah beda senyendemin. Lemon sewatu debu kro sapa senyendem nah. Takdir wala. Tak kira baju boleh. Aneh kemun orang bine lanceng pikiran teretan. Tapi mon orang laki arwah mon mate bine nanya banyak nangis neng terete pernah. Jajal tanya aki ruah, mas teh mon tanya aki kor ngako biasa na todus. Tapi ampo beda sengako mon tanya aki bi gula. Anapa cak sampean mak nangis beda neng teretepan engki bis besa-besan pola beda senyelabet semapan nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Para rabu sebadan kau lemol jaki, neka tunya neka sementara. Senomor 2 napa alja. Tapi alhamdulillah sampai nanti kepala desa gelem hadir. Jalan becek penyaman, pendepa peleberin pebagusin. Alhamdulillah. Mantar moga jabatan sekadin toh mantar moga selamat dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Senomor telok terakhir marun kok mau leongguan. Lah gelek terakhir kok ya. Dina mari lah ke BBR lah. Ke BBR lah. Empon ke BPR, nggih. Lebih-lebih lah ke nomor telok ke BPR. Hah? Aduh, mek terus lah. Aduh. Masih sana ya, nomor telok napa Anissa. Padahal banti bisa kau cina. Orang bine, arah pemak banyak orang bine. Saya kocak orang bine, neka saya laknat kelaban Allah. Amar kena cuman semangkin neka banyak orang bine orang tapi laki tenggana. Bine orenga bengal ke lagi nah. Bine orenga deng lagi nah sampai tako ke bine nah. Neka termasuk orang bine elaknat kelaban Allah Subhanahu. Bade sapun tapak bulan molotan terakhir. Jarang bulan terakhir lagi lah terakhir tuh. Tepak bulan molotan beda kiai ceramah. Siapa na orang saat gelem sedekah yang bulan molot bi Allah pasti beri ganjaran 3 kali lipat rembang bulan selainnya. Barokah bulan molot. Tapi cuma nyaman mon ganjarna raja, kudena raja kia setan lebih banyak kerempeng bulan selainnya. Akhirnya apa? Pada situ nak kanak ngedengake ceramah, akhirnya tersentuh atena, himman yang dalam atena terus saja ke aneka raja, pleman debak kebungkona nyari PC tak nemu. Nyare boben lemari kelampi tak nemu kebebina nagapi. Akhirnya entar ke dapur, depak ke dapur nyare saya apa abe saya keneng sedekah akiku tak nemu beras setengah sak ternyata. Beras setengah sak kalak binang anak ria kabit yang gak setan banyak sentar je sedekah benjan setan. Been remon kang jakang sedekah deki anan been roka keurangan. Tapi setan bakun elaben retan. Tak ngurus maka setan banyak. Engkau terus sedekah oleh barokah bulan molot. Bakun elebetin saya mah setan. Depak bungko tengah cung banyak setan ngucak napa.
Sengak ben sedekah setia laku bayi pakun ele betin. Depak bungkoya de pakun ele betin. Ku tak tepak muka labeng iso burung sedekah teretan. Arapa mak burung? Bina ceng menceng. Bina ceng menceng yu burung sedekah. Atanya bina na iki pada mak berdoa sejak njele keng ewelai ele kenangane ko. Akhirnya pak pelapu boleh sabak kebudi burung sedekah. Akhirnya apa kelakune entar ke kiai saat ceramah gelek curhat curahan hati. Sang kekasih hati, sang suami yang teraniaya oleh istrinya. Depak ke kiai ngocak kiai gula ni terus sedekah kiai terus dak remejong. Burung kiai Arab banyak setan engki kiai tapi alhamdulillah kiai dari depor setan banyak pakun trapes bigule kiai. Depak bungo tengah setan lebih banyak boleh pakun ele batin bigule kiai. Depak bungko yada depak kepala kiai setan banyak boleh pakun ele batin kiai. Ku tak tepak gula muka labeng korbin setan jeng menceng kiai. Burung sedekah gula kiai. Paham yo kan mela namun badala kena kakek takok kakek rojak nang seneng berarti baan ruah lebih serem dari setan kan mela na ayo dadi orang bine pelebur ke lake pesenang ke lake cek sampai nyaken atena lake malen apa male dadi orang bine seselamat dari laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Tretan samolja artinya tak bisa abid sanggun ya abid kia Anto beda yai muhib cek kan yai muhib kita datang pas sampai asopu bingo. Nggih. Ki apan tu nang kok kedi ngaki kade. Nggih. Motor koneng sederi deja kelapon cetot gulana merah. Motor oneng teretan sedeja salah lopot nyawan sabora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.